Ekiro cyo kurwanisa endwara y'ekino munsi yona ekikuzibwa buri mwaka 2008 byo kwa mushanju okwenda kwimusya okumanya omu bantu aha ndwara egi n'okutaho empinduka egenderire kugiheza omunsi. Jaka tumwebaze ogu n'omushaho w'abantu kandi orukora ahari Quality Medical Care Clinic omu town ya Kazo yashobora aha ndwara egi obi yaba naganiraho na Kazo Pharma. Hepatitis n'indwara y'ekine haza kushira munonga neretwa akakoko ako bari kweta virus harimo hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C and hepatitis D and E. Konka omuryo bw'obukoko omuryo bwa virus kushira kushishe kine munonga hepatitis B. Omushaho Jaka nashobora okuba oburwire obu buri kujanjara. Hepatitis B neretwa omumiringo ningane basa kujanjara omumiringo nkeji okuterana n'omuntu utari protected obundi nkeshagama kutameshagama iyo batascreeningireje obundi oliyo ubaje hamwe yarwire hepatitis hamwe na umuringo gwona ogu amizi g'omubiri ogondijo gari kubasa kwija omubiro gwawe niko konko omuntu wobya n'omuntu kututukira ningashi nkaza kisi nkenshi hepatitis B ne basakurabamo. Ekindi ki hepatitis B eriko basa kuruga muntu kuzahandijo ninka omukuzara omukazi yaine hepatitis na basawugiturira omwana nayongera habura bazire okwejumbira omuhururu yo kugemesa abana babo ngu ahabo kuba nagonu gumwe aha miringo yo kurwanisa endwara egi. Ege ndwara kugerinda kirya ha levels zitari kushana omuntu hamwe no marwaliro omu marwaliro hariho okugemesa abana eze burijo okuturi kugema abana ninga kukingira nitugema abana abato haza ezo vaccines ninga shomba zo guturi kubatera mu kujama gurimu no gwa hepatitis kugira ngo mwana atija kwatwa hepatitis okurigirira aha kuchondoza okukozerwe ekitongore ekikuzunanizibwa ebyamagara ho mu ihangeri ya Uganda nikworeka ngu obachweka buna nakandi kachweka kamwe aharigana obw'abantu omu Uganda nubo bine endwara egi ahabwa 9 na mushanzu katonyezo 8 Kazo Pharma omushomesa ndimwebaze Deus.